Emu basta warning, no ne personal na lang pintalan Mayor Vilma Calua, grengatlong lalaking merakap, king ilegal pa manugseng basura, king siyudad ng San Fernando. Ngayon Huwebes, August 13, pekisabyan na lang Calua, grengatlong suspect, kasalukuyang at king City of San Fernando Police Station Compact 1, king Barangay del Pilar. Kayabe, CDRRM officer at acting City Environment and Natural Resources Officer o Senro Raymond del Rosario, sinigurado ning alkalde na balabalaw sing monitoring at pamagpatupad ning ordinansa laban king ilegal pa manugse. Agpang king Senro, mangolekta lang basura at bayad. Reng mera ka pa individual ibat karem bale-bale. Inyamo, imbis na idalala reti king gustong segregation at disposal facility, illegal la kanong manugse reti kareng miyayaliwang lugal. Manyawad na lamang panupaya reng mera ka pat may nga kung eda na pasibaywan, inggewang illegal dumping. Pasibayang kukulay ti Calua kareng Fernandino na maging responsable at gamitan ng gustong disposal process bang apanatili ang malinis sing syudad. Ako po ay Patricia Mamangon para King News Force Pampanga Balitang Tuto, King Balen Susuyo.